#ngizofix country la ngizolungisa ikhanda kahle kahle yonke into ebuhlungu oyenzayo errong oyenzayo umfundisi uyisoni ubani yonke into oyenzayo emhlabeni errong you're going to pay for it ingakho ngikutshela ngithi mina ungasukela lapho ubomaqinasi phela vele kahle kahle la singahlonipha le stradini sakho ngoba namhlanje sibona ukuthi une TV namhlanje unabalandeli namhlanje sikuhloniphe uhlukumeza ngoba ibhlungu indaba yokuthi usizwe umuntu oabusive it's very painful buza bomama laba obabona amadoda abanemali but abusive umbona umama uthi uyonda mara udriver the latest Mercedes uyibuza uthi kodwa umama nkosi ngoba indlu yakhe yinhle kubhlungu ukunikezwa ukudla isandla esinodlame yona into namhlanje emosha umhlaba kahle kahle malithi iBhayibheli imali impande yesono bengihlala ngikuzo ngathi isisho lokho but today I can see ukuthi umhlaba awusenakuthula because of money ingane nje zethu lezi amantombazane sigcolele estradini is because of money ubona nje okunye kuyikhehlo ngenamazinyo ukubona kwamba ne2K leli wena olifunayo intanga yalo ubothi uyalifuna le2K leli mara liloku libhizi lihleli kubaba ongenamazinyo because of money athanda nako lokwekhehla kutathi kuyathandwa lapha ngathi babhizi ngako lapha bakusejosa so yilento engifuna ukuyisho ke namhlanje ukuthi qaphelani la ninikela khona imindeni yenu yahlo ufila kanjani inkosi yami ekhayikini umuntu oright unemali una everything estradini sakho ingane zakini zimbashile ingane zakini ziyahlupheka labantu nje impela bekumele ngabe ukukhombisa impumelelo yakho ngabo ngenxa yokuphapha ufuna ukuyobonwa abantu vele abanemali yabo anginandinga mina ngiyazi ukuthi bayangithuka abangithukayo but ngifuna ukunitshela ke manje la iTV laba ngithukayo bayikota yalabo abangithandayo laba abangithukayo vele kahle kahle masozofona Pastor Chris Banenkani serious ubabona umuntu mangabe egula esase right nje asaneyinsuku umvulisa umlomo noma ngafaka isigaxa singakasepapa uyaforce kubhunya lesikhathi sekazofa wayethi hayi engi right man hayi namapisa ayobere icele napha ngizosithathela amaphilisi bana ngizothathela azange asawafuni awazi ukuthi yafa so nomuntu kahlahlo suke ephelelwe uma uqala umbonisa umtshela iqiniso uba nenkani vele wazi ukuthi kuphelile ngaye so kahle kahle la sime endabeni yomnikelo